Baldarıma rahmat şu baldarım için ömür uzak olsun. Baldarımdan öldüm. Baldarıma yaxşı. Baldarıma rahmat. Alkışların alalıçı bir gün arman bulat eken. Atalar öz balasına yol görsötüp durat eken. Alkışların alalıçı bir gün arman bulat eken. Hatta siz menin kanatımsız hatta Yaşoğdu en düşüngön adamımsız hatta Çaldızım hatta Siz menin kanatımsız hatta Men sizdey bolgum gelet, sizge okşop жүрgüm gelet hatta. Kevir adamlarda şunday ballar olat eken da. Allah Taala şunday baldardı beredi eken, sınov için beredi eken. Kede oşo balдар ata-enесин içine uyandırıp koyat eken da. Kede şunday baldardı beredi eken, al ata-enesi oşo balдар menen sыймыктандырып koyat eken da. Allah Taala sağa şunday baldardı beriptir. Allah Taala şu baldardın ömrüne bereke versin. Gel soluğuna bereke versin. Urpaklarına bereke versin dostum. Daima şunda atаңарды köpöletip, atаңарды dаңktap, sizlerden yumuşalar menen sыймыктанып жүрө берсин şu ata-anaga. Makul bu. Sebebi ata-ene baldarının жақсылығын мақтанса дейт да. Bu en жогорку жетишкендик бактылуулук экен да. Akan akem de menimçe. Bizim atamız Manas menен Алмабетте эле дос болуп келет да. Жаштыгынан дос болуп. Катырасың. Мындай айтканда менин акем балдардын жакшылыгын көрүп, ушул күндөргө жеткизгенине шүгүр. Мындай жакшыркай балдарды өстүрүп тарбиялапбыз. Ушулардын жакшылыктарын көрүп, дайыма жакшылыктарында болобуз. Ömrümdü sensin başattın. Dilegim atam, tiregim atam. Ten solukta uzak yaşaşın.